Kumante muyota kure soi radi moro mauna rokujoro odumwe na Eburu gicigo-ini mbuge kia Girigiri odumwe na Kinogi gicigo-ini mbuge kia Naivasha nginyagia Mirangi-ini kaunti-ini ya Nyandarua. Ugemi wa ihua ria Benico uthiete na mbere na kwihoererekera na njira nene. Na ciana citu ithia thukuru ikuite mitumburu sawa hapo ni wega no mahua kuthamukiria mwana atware. Arimi kuma icigo-ini ngurani riu makiorota bodi iria ihokeirwo uramati wa mahua maya ma Benico makiuga thengia wa ciraniro kihiri ciigie kuriukia urimi wa mahua maya matigana kuona mogaruruku o mothe. Bodi iyo kagitunengera bairethiramu na nginya andu aria moeirwo aria mahandite seedling icio matiarehirwo nginya umuthi iria tuoire na tutiramenya bodi niyo yatwikaga niwe iragira mahua na riu tutigiragirwo twanyitanire na inyu mukinjira ngeri uria nguona nathari guku nigetha muite mahua na mugiita na mukihe andu riu ni makurire ni matuite makamune bia gutire ni twereirwo ni thirikari turime mahua maya ma Benico magukorwo na uteithio mundu ni arionaga kakindu tugitiga njohi tugitiga bangi no riu tutirona ta cina uteithio. Ni ndeto irahanika thiku nini kuma aruti wira kiganda-ini kia mahua maya mucini wa Naikuru marurungana magitetia urugamiriri wa kiganda giki. Shida iko kwa hii boma ni uongozi. Huyu mama ameangusha pyrethrum. From February last year to date hawajalipa wakulima final payments miaka moja. Wakulima wapareto hawajalipwa. Wafanyakazi hawajalipa mwezi miwili. Riu ritana rigeikio kuri mutahi wa Kagwe makienda wigiririki wake wa mbere thutha wa kuyukia wabici urongorerie kuriukia urimi wa mahua maya na gutigirira kiganda giki kiri na arugamiriri mari na umenyo wigi urimi wa mahua maya ma Benico. Bona Kagwe kiingira utugitire thiini wa mahua tukuga atiriri bodi murite mugacunga ni gucunga kamungikihitha nginya ndawa mutige tuhe tuhure ng'ombe mutikagwe ndukio tuokwe kuma Mirangi-ini Nyandarua nginyagia Temuyota kure soi udumwe na Kinogi gicigo-ini mbuge kia Naivasha arimi thiini wa kaunti ciria ituire irimaga mahua ma Benico maranyita ugeni minista mweru wa urimi mutahi wa Kagwe makimwenda gukorwo agitigirira wigiririki ni wathingatithio thiini wa bodi ya urimi wa mahua guku bururi-ini. Handu-ini ha ceceni ya Inooro TV kuma kaunti-ini ya Naikuru ritwa riakwa ni Robert Wamaina.